Nana Aminah, ayah Abdullah, Quraisy mulia. Bunda Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Durrah bin Kilab, ayanda Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firin bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Muqawwim bin Nahur bin Tayrah bin Yarub bin Yasdud bin Nabin bin Ismail bin Ibrahim, yang keturunan Nabi Muhammad Habibullah, menasab roba Nabi Ibrahim Khalilullah. Lahir di Nabi di negeri Makkah, negeri Madinah, kubu Maulana, urus selanyan, tanggai 12, nibatun gajah, Rabiul Ula. Umur 2 bulan dalam kandungan, ayahnya sayang, netinggai dunia, yatim lam kandung di Rasulullah. Kata li ayah, langi Maulana, kamati apui, majusi semua, hancurun punah, patung-patung berhala sampai lehura, bergetar Ka'bah, senang di Ka'bah dengan